Sibuka la Inkabi Records is making waves in the industry, man. Yeah. Iphinde into ngathi legacy ofuna isale nayo nongabe so wena usekho involved because siyabona in fact unama powerhouses in their own rights ama artists and Inkabi Records. Ingiphi lo uyothi nje noma ungasekho usuhleli usubukela kude uthi ufisa ukuyibona Inkabi Records ikhona? Ngifisa Inkabi Record ibe nobuntu. Yaziwe nje ngobuntu ukuthi ubuntu busebantwini impela futhi ke ezinye zezinto engangifisa ngicabanga ukuthi ziyenzeka manje ukubabona nabo abantu abafana no Stallion bevulela ama record company abo besiza amanye ama artists yiko phela ukuthi ekugcineni eqinisweni kuba khona ubhlungu obuba khona nomnzimo buba khona uthola ukuthi usuyathuka ku social media umangala uthi ngithukwa ngayiphi indlela uya understand njengelona ngesimo sikaMduduzi uya understand isimo sikaMduduzi umuntu engamthatha mina engenalutho ngenxa nje yothando nokumbona kwisima yekuso ngamthatha ngamfaka endlini engamenzela yonke into angachaza naye then mase kufika isikhathi sokuthi athi yena usefuna ukumela ngithi mina mfowethu from ekuqaleni ukukusiza ngangifisa ukuthi ufike kuleli zinga leli you understand ngezandla ezimhlophe ngiyakhulula hamba omela then futhi sekubuya kuthuwa mina futhi sengithuwa for in manje kwayilona yena ngqo umuntu sengiyisitha kuye ngayiphi indlela ngenze igame la kufika nashayisana khona akukhona kancane even ukumkhulula mina bengafika straight eoffice wachaza ukuthi ufisani ngathi mina mfowethu akunankinga because umuntu mina ngisho benenkinga bakhona ukuza kimi straight endlini esihlale phansi sikhuluma ngisho kuthiwa uthi ufila ngathi urobhekile kuphi I will call i-accountant yaseNkabi ihlale naye phansi and show everything ukuthi mntu ingoma yenzelo kunayo imali yakho kutholelo bese ngibuza mntu khona inkinga khona cha ayikho then understand so manje masifika lapho ayikimi bese ngithi kanti ukusiza umuntu into enjani uyanganasenda mangabe sengiyisitha kuwe wena ngqo mhlawumbe kwabanye abantu obviously abalandeli mabekhuluma ngaphandle uyanganderstand uba nalento ukuthi obviously abazi yonke into but mase kuphuma kuye ngqo uzubuza ukuthi mfowethu ngiyafisa ukuthi mhlawumbe bengingabuza ukuthi ngenzeni but bese ngiba nalento ukuthi no obviously ngiyalazi iqiniso ngeke azangitshela ukuthi ngenzeni because ayikho into engangayenza icala lami kwaba ukusiza nje kuphela. Big Zulu, I have to ask you. Ngiyazi ukuthi lokho mhlawumbe kokuphola inhliziyo yami it's making you sad bese fana njengomfethu ngoba okuqala ngisho ngithi artist lokuqala engangilisayinile Nkabi la kwabo oqala. When's the last time ukhulume naye? Hayi angisakhulumi naye ngikhuluma naye. Angisakhulumi naye. I think ukube kwaba ukuthi wenza izinto ezi-wrong understand wazi wafuna mhlawumbe ukuyohlangana nabantu asikahle ukuthi abangikhonzile ngalondlela wafuna ukuyohlangana nabo kungihlabekisa kwaba nalento ukuthi no man into engiphile kuyo le ngiyandlula futhi kuyo I won't respond angizi lani ngibiza khona ngizomela nje la ngithulele ngiyeke impilo idlale lindima yayo uyanganasenda so ayikho into engikhulumayo naye kodwa nje ukumfisela phela ukuthi kuzo zonke inqumo zakhe athathayo mhlambe ekugcineni zimsize uyanganasenda. I'm sorry. Yeah. But ukusiza abantu intenhle I mean mawubasiza usukunesifisi ukuthi mangabona usiyantulela lapha yana mangabona ubane lapha mangabona ubane ephumelela lokho kusuke kusuke kungikhuthaza mina ngaphakathi ukuthi kusho ukuthi yonke into ebengizama ukuyenza iyenzeka understand so ukubonolwa bezenzela ama event abo Stallion bandama record company lokho nje mina kukodwa kungenza ngifeel ukuthi kusho ukuthi wonke umsebenzi ebengizama ukwenza umdala ungiblessile wa very good asiba mina phoke mfowethu manje kwethu sanibona ngapha
ngibeka umduduzi ngapha ngabeka inkabi. Cha bafowethu ngithi yazi kwesinye isikhathi ezinye izinto uthola ukuthi awuhlangani nazo ubona hayi awuhlangani nazo kakhulu kodwa ubuye ubone ukuthi ngenxa yokuthi unezwi kunezinto ekufanele nawe ukubeke nje owakho umbono mhlawumbe ozokwenza ukuthi ngelinye ilanga uvule nabanye abantu umqondo ngoba kusazokwenzeka kube nabaculi abanye abafikayo endimeni abahlale befuna usizo ngaso sonke isikhathi ngisho nakithi imbala bakhona abaculi abaye bafuna usizo bakhona abantu kungebona abaculi abaye bafuna usizo bese siyabasiza masibona ukuthi likhona ithuba lokubasiza sibayeke futhi mawukuthi asinalo ithuba kodwa ngifuna ukuza kulento kaBig Zulu no isiyinde bafowethu kade niyibuka kade niyayazi kodwa ngithi angize kuyona ngoba njalo mangena ku social media manje kunokuqhamuka lama video alaba ngiqhamuke kaMduku ekhuluma nangala kuqhamuke kaBig Zulu ekhuluma ngifuna ukuthi mina webaculi seziningi lezi igameko la khona uthola ukuthi nigxeka abaphathi benu mhlambe ugxeka umuntu owakuthatha ungelutho wakwenza utho uthola ukuthi usuhamba ukhuluma ngaye kwi social media ngoba sewubona ngathi sewunamandla sewungcono yebo sewunawo kodwa ungakulibali ukuthi lawo mandla wawathathaphi mangizongena nje straight odabeni umduduzi bafowethu njengoba ngimngaka nje siyamazi phela mncane so thina sithe sikhula nje umduduzi ube umfana nje okhona oyishayela isiginci ekwazi nokucula ngaleyo ndlela but izinto beyingahlangene bekungekho ukuthi umuntu osayinephi noma onezingoma kanjani njani kodwa le ndoda le yamthatha engelutho ngampela kuukuthi unekhono lokucula unekhono lesiginci baningi abantu la emhlabeni abanekhono lokucula abangacula kodwa izinto zaba ihlangene ngoba akukho ayizikho indawo abasayihambile eyizobenza bavele ebantwini waba nenhlanhla lo mfowethu wamthola uBig Zulu wamenza waba yilo muntu oyena namhlanje unama millions ama followers ku social media ngenxa yomculo wakhe ubani owamlanda lapho azabe yilento ayiyona ilo mfowethu lo thina abantu abamnyama ake sikufundeni bafowethu ukuthi umuntu mangabe kusizile awukubonge phela ngoba ithina la besenza kuze kube khona lento eyisisho esithi inhliziyo enhle ayimsiza umnikazi wayo yebo uBig Zulu mangabe siza umdunga leso sikhathi kuze kube manje akukho ukuthi ungazulindele ngaphandle umuntu mawuzomkhokhisa nikhokhelane ngaleyo ndlela akukho ukuthi ungazulindele ukuthi ubongwe ngomlomo uNkulunkulu uyokubonga mina ngiye ngithi inhliziyo enhle iyamsiza umnikazi wayo ukuthi mangabe seyikusiza ayikusizi mhlambe ngalomuntu kodwa ikusiza uNkulunkulu nizokusiza ngayo yonke indlela ukuthi into oyenzayo iphumelele ngoba uyakwazi ukuzwela abanye abantu yabo so uBig Zulu sedlala indima enkulu oStallion banama talent anzima kabi uStallion ukwazi ukwenza yonke into kumusic yabo noma ngathi uyaphuma angayenzi le nto akanomsephumile nayo angayenzi kodwa leyo nto yokwenza uBig Zulu abe umuntu omumbi ngoba nakhe sengcono yena ake sibenzeni nje abantu bazizwe nabo bebongwa noma ngabe kuthiwa obvious bafowethu uma ngabe uzohlala sithi uhlala nomzali uhlala nobaba wakho nawe mawusubona ukuthi usukhulile manje usufuna ukuyophuma uyoyihlalela somewhere akuzuba lula kuba wakho vele mhlawumbe zikhona izinto azozisho akuncenga ukuthi hayi ngeke hlala kwangathi ngani mawuphuma ngenkani kube sangathi akumnandi kodwa akusho lokho ukuthi ubaba wakho hamba ukhuluma ngayo uthi ubaba akangicabangeli washo kwacima uyangizonda ngoba uyayazi into ayiyona empilweni yakho umdunje uyamazi mfowethu ukuthi uyamazi into ayiyona uBig Zulu empilweni yakho kubona kunamhlanje ungaphuma uyokwenza lento oyenzayo usuyoyimela manje akulona icala lelo wonke umuntu unamaphupho kodwa ungahambi ku social media uhamba uchaya uBig Zulu because sihlakaniphile thina mawukhuluma ku social media ukhulumi kubantu abangahlakaniphile kuphela kubantu abangazilutho ukhuluma kubantu kukhona ngisho abantu abakwaziyo from uBig Zulu ekuthatha abangakulandela zonke izitephu ukuthi uBig Zulu wenzani empilweni yakho so awukwazi ukuthi noma ngabe kuthi ukuthukile sewuphuma wathi hayi sengikusize kangaka kodwa awunali ilungelo wena lokuthi uhambe ku social media uhamba umthuka uhamba ukhuluma kabi ngaye wena kwakho nje ukuvela mdumo mfowethu ku social media fanele uvele ubonga ithubo walithola ku Big Zulu ileyo nto nje ongayikhuluma bese ngithi wenkabi umsebenzi wakho uyabonakala ungathi ngegameko mfowethu mhlambe
oyibona zenzeka mhlawumbe abantu mawusubasizile ngoba kwesinye isikhathi ukusiza umuntu eSouth Africa nje noma ebantwini nje thina abantu abamnyama ulicala uyalithwala icala lokuthi wasiza umuntu uthola ukuthi lelo cwala futhi uzolithwaliswa uyena hayi abantu abaseceleni uzolithwaliswa uyena nje ukuthi wawumsizelani ngoba akakwazi ukubonga kodwa mfowethu ngifuna ukuthi kuwena kuyona yonke lento oyiyona njengoba siyakwazi nawe kudala semncane usekhona ama shows lo wahamba ama rapper uhamba ujaja lapha nalapha nawe usayifufusela usazama namhlanje kulento oyiyona awazi ukuthi indaba uNkulunkulu sesayidini lakho ngoba abantu unenhliziyo yokuzwela abantu umuntu nje obonakalayo ukuthi uphuma emakhaya uyakwazi ukuzwela umuntu ombone sosizini that is why uNkulunkulu ezokubusisa umsebenzi wakho uhlala ukhula njalo uyibona uthandwa abantu ezweni ingoba unalenhliziyo nayo mfowethu so angapheli amandla ngenxa yokubona izinto ezenzekayo empilweni yakho ngabantu abasizayo bese ubone ngeke kusaphinde usize umuntu bakhona abaculi abasafisa ukufufusa abangazi bayothinta abantu bayothinta abantu ukuze bakwazi ukuvela ebantwini mhlawumbe ngelinye ilanga kuzofanele kuvela abanye abantu abazovela ngawo basize baphinde bakuthuke ngelinye ilanga uphinde usize abanye olwakho usizo mfowethu aliyuvele ebantwini liyovela kuNkulunkulu habe